Kmieni filgħodu l-Gvern daħħal Malta l-bastimenti li kien inħataf minn grupp ta' immigranti l barra mill-Kosta Libjana dan wara li l-Special Operations Unit tal-Forzi Armati ta' Malta ħal kontroll tal-bastiment li jġib l-isem El Hiblu 1. Il-każ kien sviluppa f'wieħed serju wara li l-180 immigranti nġabru minn dan it-tanker f'ħidma ta' salvataġġ. Iżda meta kienu madwar 6 mil il barra mill-Kosta Libjana, l-immigranti illi aktar kmieni kunu ġew salvati ħatfu l-bastiment u ġelu li l-kaptan idawwar ir-rotta lejn Malta. Matul il-lejl il-Patrol Boat P-21 tal-Forzi Armati waqfet it-tanker milli jidħol fl-ibħra territorjali Maltin. Kien hawnhekk li intervjena l-unit speċjali tal-Armata illi tela armat fuq il-vapur u permezz ta' dan l-intervent il-kontroll tal-bastiment reġa' ngħata f'idejn il-kaptan. Il-Patrol Boat P-21 flimkien mal-P-51 li marret biex tassisti kienu appoġġjati minn helikopter tal-AFM. 5 mill-immigranti li allegatament kienu l-moħħ wara l-ħtif tal-vapur qed jiġu interrogati mill-pulizija fid-depo. Il-grupp ta' immigranti li ddaħħal fix-xatt tal-isla huwa kompost minn 77 raġel, 19 mara u 12 tifel u tifla. Hekk kif bdew jitniżlu l-immigranti minn fuq il-vapur kien hemm mara tqila u tarbija li ttieħdu l-isptar Mater Dei sabiex jingħataw assistenza medika. Sa dan it-tant tul il-jum kienet għaddejja inkjesta abbord il-vapur El Hiblu 1 immexxija mill-Maġistrat Monika Vella.